Kasta ka pasok prolog sa season 4 ko bless you na fil update ka video jong mentah ngatan nasional jong hanong war pakari ka video ka baar ka bangal ring hang nasional ka vlog ka baar ka bangal pen iya ka jaka juga kai ka batang hang nasional jong i te mentah ngatan bud hapsan deu prolog jong apa nasional bosnar ban kai sya klaus petap te mentah hapsan halo ini tadi hat umdat te katong ke jaka kerteng ko umdat tengar ngam pajupo yang tangan paju igi video gilong kum noru reopsan om baka jaka ke itnat te ong yobuni dalam kaya nga mentang sini sa umdat te perlok subhaya pe ini video hadu pandakot kanang bangal yo ban pen ep kata ka jaka ka kerteng ko umdat ka balong kum no te nilai ya kum ba palat setengah tanah ba anu nasional te sekolah saya sana blabla itu nih ujung ai te kadang jengah sekolah sekentang rai palat nih yang habis kumbas kentai ban poi kata jaka dan wapet yang ke video ngapen iya pi bah kumu kata ka umdat kalong. See you guys. Saya perlok nilai kumbas si kenta iya bang sedang mana pengen mentang apa hanya kau kawa pengen haban but ikan kawa sepok deh sana kalau apa ong pengen habut ikan kawa sepok ban pui kata caka kabang ngingi mut benlek nang ni hakno juga sana ni ate te ikap sar ong nang nanti 4 jupoi penyati kau ka kham jingai yang ni ka kham jan tharai te toh ni apa kat nong ngilak bangin yai ban pui saka umdap bat kumno kalau kata caka Wan sana sana tenang deh. Awai. Orlok nilayat mentah lakumba sau punya dia cerai. Kalau nanti kejenjar bahan nak binghat dia na Karena kau baik saat kibun ki kipung di bang nilayu ini seneng. Ndrai pik kena kau baik. Karena kau bah tam kau baik tanah tam kau bah jelu tam kalau menong. Baik. Up. Perlok mentah ngelak fungsit menu malah. Tangi kuat bangin jingi nak hiru. Karena kau opung kau mentah nak bah. Aduh mending nemu jingi tang bangin sak jingi seri siapa. Dak apa ya tak. Ndrai. Karena ru kalah. Itnat ban jingi. Teh. Ini hiar siapa. Bangin obu ya janji ki pelajungi. Minta jingi. Oh, kau ni ha. Perlok. Baik. Hasan mentau ni jingi suah. Baik, Hasan ada TikTok. Hasan. Jom dere. Ai baik. Oh. Lom na. Ni ada begini mentang ne, tengnya ya kam sopok ni apa yang tanda ki pung lagi kami terat banyakan ne. Kayak kau ke bangal sutunat kelong ba. Pung saya tanya di warjong ni ki kam saaj. Penyoli jual berkiu-kiu ki jaka nomor ba. Bun ki jaka alat ban siang ki ke pertelang. Season jigi. Tak kata lah kriat. Resotunat. Karena kau kriat hi tang ba ono kata-kata ki saaj. Ya. Ya nyok mentang ni harus sopok. Kita gowi kupung. Hapsan uang hana bakannya kacaka. Uang bah kibun kidak merat boyoi. Kena ada gowi. Kena ada kakat kabdong suk pengklaim udingim. Uang bah upit udingim. Pan bam u not kat. Angkas kairu dot. Ya, nak ya, Pak. Oh, masih ngajak dah, Jok. Kawan.
Vlog mentang ilaya position ka wak ba. Seru meneng ilaya but ka wak je naneng mentang ilaya position sa pekut. Masdang je ka wak ba. Pesta ka je kuit ko Oh, bang tu jung blue le pesan. Oh, guys wait. Apa ini. Mak ni. Kum ni syarak lah. Kum sa. Pej. Korong. Kum punya syarak. Tementangnya persangkip kan jeneng. Ini apa yang kalau kum no. Oh, mari khasan. Oh. Hah? Turan. Ya, kita nang mon, pakai kalong nak Alah, why mong Ha. Mà đi khâu đó. Dah perlok. Lewan sang syarat seseneng. Tinggal ya thai tinggal ya sit hiru. Dah mentang ini sit suan bangi lak tangan. Ngapan bam suah. Dah nong tu pangin saya. Jengino. Tu hab sam nong pemeding mentah. Dang pemeding. Dah ni sit semua. Bam sang ya tangan palak. Ini akan tetap Ya perlok mentah lai umegi jongi ini bam nak suah nontung jengi narba ya tangan tengah bam nak start top tak dia bang thị bao chuyện mày ghi đã bị bơm bang thị Saka to away được Maggie bang thị yêu sẵn lo lon là lon ăn cái quyển phốt ông đặt thằng y để mời với lấy lần bằng cái trên thằng y kepo kalau hun mentapat ini le jingino ke ke balong ke penyang syarak kita ke tu perlok ini berikut nak ada video so tonat pancingin nomor bah hor bahari ke portlang rup ka ungkam dah tha de kata-kata kumbang gamut ta so tonat ta khore sudah pila page nak video share like subscribe dah kuat ro milai kalong bayi bye bye guys, see you on my next vlog. Bye Hassan.
Pesan langsung sih. Kau ada jing nak.